ngan ini na. Pamatian naton ang mga pulong han kalipay. Abaton naton ang kamingaw han mga pangandoy. Namnamon naton ang katamis han aton puplongon. Dinhihawan 05.3 MSFM Siday ha mga huring han haropoy. Akada sugad nga takna aton pamamatian ang mga siday nga iyo hinimuan. Siday nga iyo ginpadara, siday nga naggagahin hinggugma o paghingyap, siday nga ginhuhuring nga naropoy dinhihini nga bahin na aton programa. Siday ha mga huring han haropoy. Nganya nga gabi aton pagbabasahon inusa nga siday nga kapartihan aton ginsurat nga mga siday nga mga sura og sumsuman dinhi kat balogan. Imbasa na naton ang kinilaw nga lusod, ang hinatukan nga masag, ang tamalos, ang humba. Yan ang gabi aton babasahon inusa nga sura nga perminaton matitilawan din niya syudad ang katbalogan. Nakilala ka munutan nga pako. Diba marasaya? Lamin akong ginsusunod hiton masag ngay natukan. Amot aton siday. Masag og pako nga utan nga hinatukan. Maghahatok ako hinmasag. Ighahadang hapangudtuhon. Sura nga aton nagpapahimsog. Nahiaraan hankat baluganon. Usa ka pundok ha merkado, makakapili ka hintudo. Maida mapapalit nga kudusan ug magtambok nga karuwasan. Kung karuyag mo manatok, daw gugma nga nasa gantok. Sakti usa ka kilo nga lubi. Sigurado mahimyang ang pamati. Tulo ka butok nga pako, kumplitos ricados ang paningudto. Budburan luya, sibuyas ug sibulyeno, malipayon nga maagi ininaton Sabado. Pag-abot ha balay, akon huhugasan, bas matanggal baras ug hanang-hanang, hatok igtitimpo papakalagkaran, utan nga pako kaado hasugangan. Niyan igdudurot at pagsasaruan, pamilya matawa-tawa, pagkutkuthan karuwasan. Ininmasag nga may utan, aton hinlang kagan, hasabaw pala, agidaw, tinuod ka nga taga katbalugan. Masag nga may pako nga utan nga hinatukan. Usa nga siday para aton nga tanan nga kaparti inihan mga sura og sumsuman
nga aton natitilawan dinhi ha syudad hangkat Balogan.